Ni ikindi gitero kiburijwemo n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kigabwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butunguranye cyane. Nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka muryango mugari tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigabye igitero gikomeye ahitwa Imatare neza cyane ku muhanda RP 1333 hafi y'amahurizo y'umuhanda route nationale 433 uva mu byerekezo byegereye ahitwa Ngweshe Kashongerwe muri Warungu werekeza ahitwa Nzibira. Ni amakuru atugeza aka kanya, ndaje mbabwire uburyo iki gitero kiburijwemo n'umutwe wa M23 mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakomeje kwibaza impamvu rero imirwano ikomeje kugenda ikaza umurego ndetse kandi imirwano ikomeje kugenda ihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rutoroshye, ni urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi ni urugamba rukomeje kugenda rwibazwaho na buri muntu wese igihe ruri buze kurangira ndetse kandi n'iherezo ryabyo muri rusange. Amakuru kandi atugeza aka kanya ni mu gihe no muri teritwari ya Masisi naho ibintu byongeye guhindura isura. Hari amakuru atugeza aka kanya yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imisada y'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda byoherezwa bivanwa ahitwa za Peti Burayi Marimo ku muhanda route nationale 433. Ibi bikoresho bikavuga yuko ari bigiye gukusanywa ku rwego rudasanzwe kandi bigashyirwa ku murongo, hanyuma hagategurwa operation simusiga igomba kumanuka inkungugu, abasirikare ba FARDC bava Fatuwa ndetse kandi n'abukumbirwa, abandi bakava ahitwa Peti na Burayi mu byerekezo byegereye Pinga bagaba igitero gikomeye ahitwa Mweso. Ni umusozi strategique witegeye teritwari wa Masisi, ukitegera Rushuru, ukitegera ibice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse kandi utibagiwe Rubero. Ni Mweso FARDC yifuje nyuma yuko M23 yigarurira. Amakuru dufite rero nuko ari operasiyo iri gutegurwa muri Mweso. Iyi operasiyo yiswe ngo ni Chikongo operation iri gutegurwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC mu rwego kugira ngo bakure uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 muri biriya bice. Nshuti bavandimwe bakadasohoka rero ibi byose turaza kubigarukamo tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzambanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Ibi byose turaza kubigarukamo tubabwire uko bihagaze. Turaza kwinjira kandi muri Sud Kivu tubadondoshe gatoya, tugarutse inyuma gatoya tubabwire ibiri kuvugwa mu marembo y'umujyi wa Bukavu, aho biri kuvuga yuko mu byerekezo byegereye ahitwa za Kabare naho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bizambazamba. Amakuru dufite nuko igisirikare cy'umutwe wa M23 nyuma yuko cyamenye amakuru yuko FARDC ari bitero iri gutegura ku ruhande rw'uyu mutwe muri biriya bice, nuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bamaze kudeployinga abasirikare benshi cyane muri biriya bice, nk'uko amakuru aturutse muri biriya bice atugeza aka kanya. Ni amakuru yizewe neza 100% kandi ni n'amakuru duhagazeho 100%, amakuru dukesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye kandi n'imboni nyinshi zitandukanye tugezeho amakuru yizewe neza 100%. Ibi byose turaza kubyinjiramo neza ndani ya ndani, turaza kwikoza ibutembo ahitwa Kabiyabo, imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC yiyongereye. Ni mu gihe kandi ari ibice bimwe na bimwe M23 muri Rubero iri kwikuramo ivuga yuko ibi byose iri kubikora mu buryo bwa tactics za gisirikare mu rwego rwo kwirinda kuba yatakaza abasirikare benshi, kuko biravuga yuko ku kibuga cy'indege cya Butembo ukomeje kuzanwa helicopters cyangwa se kajugujugu zo gutera uruhande rw'umutwe wa M23 mu byerekezo byose uyu mutwe wa M23 uherereyemo. Nshuti bavandimwe rero ibintu bisa naho byongeye guhindura kandi ibintu bisa naho byongeye gukomera cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC rukomeje kugenda rwiyongera. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire mu nkuru idasanzwe. Ni inkuru itugeza aka kanya y'uruhande rw'igisirikare cya FARDC aho bagerageje kugaba igitero ahitwa Imatare muri Nzibira. Ni igitero kigabwe hakoresheje abasirikare b'Abanaconda ndetse kandi n'aba Eagles utibagiwe Hibu Special Force b'uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abitwa Barundi cyane babarizwa mu mutwe w'abitwa ngo ni ntakumirwa, abo n'abakomando b'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Aba
batonze imirongo bava mu misozi yegereye Ngweshe Kashongerwe bazamuka mu mihanda myinshi itandukanye ihuza Nzibira cyangwa se ihuza Mwenga ndetse n'ahitwa Walungu. Amakuru dufite nuko abasirikare bari bavuye mu byerekezo byegereye Karambi, Ngweshe Kashongerwe bazamuka mu mihanda myinshi itandukanye bagana mu byerekezo bigana Nzibira. Ni amakuru tugeze aka kanya yuko iki gitero giteguwe mu rwego rudasanzwe kandi n'imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ariko amakuru yizewe neza 100% nuko intare zasarambwe ziburijemo iki gitero ndetse kandi ni igitero bivuga yuko kukiburizamo ku ruhande rw'umutwe wa 23 hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe ndetse kandi imbaraga bivuga yuko zikozwe n'abakomando bo ku ruhande rw'umutwe wa 23. Amakuru dufite nuko n'ubundi ku ruhande rw'umutwe wa 23 bari bamaze iminsi bafite amakuru ya nyayo yuko FARDC ashobora kuba yagaba igitero gikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu byerekezo byegereye Nzibira nk'uko amakuru y'ubutasi yarakomeje kugenda abitangaza. Amakuru rero atangazwa aturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba, urugamba simusiga ndetse kandi urugamba rutoroshye. Biravuga yuko iyi misozi ya Nzibira mu byerekezo bya Walungu, Mwenga n'ahandi hatandukanye ahantu hashobora kubera urugamba rudasanzwe, kuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bose barakora igishoboka cyose kugira ngo barebe buryo ki bahangana n'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 nabo bari gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo babirizemo ibitero bikomeye bashobora kuba bagabwaho n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ibi bidasubirwaho rero bigaragaza yuko urugamba ruri buze kuba urugamba ndetse kandi urugamba ruri buze gukomera cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa 23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kugenda rwiyongera. Ni amakuru tugeze aka kanya yizewe neza 100% ndetse kandi amakuru bidasubirwaho bikomeje kugenda bigarukaho na buri muntu wese yuko urugamba ku butaka bwa Kongo rutari buze koroha, mu gihe kandi ku ruhande rw'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bose bakomeje guriza hamwe imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bagabe ibitero bikomeye ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23. Iyi gisirikare cy'umutwe wa 23 kandi na MLDP twirwaneho nabo baragaragaza yuko umugambi bafite ari umugambi wo kubirizamo ibi bitero ndetse kandi bagakomeza kwagura n'imbago zabo, kuko amakuru dufite nuko ibi byose bikozwe nyuma y'uko n'ubundi abakomando bagabweho igitero ahitwa Matare no mu byerekezo byegerezanya abantu. Nuko ku ruhande rw'iki gisirikare cy'umutwe wa 23 bari bamaze iminsi ari imisada y'abasirikare bari kwezamo ibira bice. Imisada bikavuga yuko ari imisada yagombaga guca ku muhanda route nationale 529 bamanuka mu byerekezo byegereye ku mahirizo y'imihanda ihuza Mwenga, Walungu ndetse n'ahitwa Karimi. Birumvikana yuko umugambi ukomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 wo kwerekeza mu byerekezo bya hariya muri Karemi. N'ubundi uyu mugambi aba basirikare bawufite ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'icyama cy'umutwe wa 23 kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC. Urugamba rukomeje kugenda rwiyongera. Amakuru atugeza aka kanya yizewe neza 100% nuko operation simusiga, operation karabutaka yari yateguwe. Ni operation yarigamije kuburizamo n'ubundi umugambi w'umutwe wa 23 bafite wo kwinjira mu byerekezo bya hano muri Karemi no mu bindi bice bitandukanye byegere muri ibi bice. Birumvikana yuko urugamba rukomeje gukomera ndetse kandi birumvikana yuko urugamba rutoroshye. Birumvikana yuko ku mpande zose byashoboka cyane yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'umutwe wa 23 haba hari abari kugambana bagahereza amakuru ya nyayo uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, bigatuma FARDC itegura operation simusiga ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari sana rero mu misozi y'Imweso naho harategurwa operation zidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Inkuru ya nyayo yizewe 100% yanyandikiye arambwira ati: Bwana munyamakuru uraho neza, urashima Imana, urakomeye. Ndongera kugusuhuza nanakwifuriza amahoro y'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Mwibutsa yuko ubu ngubu muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi
teritwari ya Walikale, uko byagenda kose uryame uryamiye amajanja, kandi mikoro yawe uyiraze iruhande rwawe, mikoro yawe aho ugenda hose uyigendane, kuko isaha ku isaha hano mu bice duherereyemo dushobora kukubwira yuko ibintu bishobora kuba byahinduye isura, cyane cyane imyiteguro ni yose ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Aya ni amakuru njyewe ubwanjye ubu tuvugana merereye ahitwa Kibuwa, ariko n'amakuru yari Mangi n'andi makuru mu bindi bice bitandukanye biri kure yanjye birimo Fatuwa na Bukumbirwa, yose nkomeze kuyakurikirana ndetse kandi turanagushimira ku buryo ugerageza kuduhereza amakuru, kugerageza gusangiza amakuru abantu bacu mu buryo bwose tuba twayaguhaye. Amakuru ariko ahari ni uko FARDC ibikoresho byinshi n'abasirikare bari kubikura Peti na Burayi babimanura mu byerekezo bya Maremo, aho bafite gahunda yo kwambura M23 umusozi wa Mweso witegeye teritwari nyinshi zitandukanye zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Bwana munyamakuru, uko niko situwasiyo ihagaze muri Masisi, Walikale no mu bindi bice, ariko bwana munyamakuru ntabwo byoroshye kuko na Butembo abandandi barahiye ngo barashaka yuko M23 ikurwa mu bice bitandukanye. Bwana munyamakuru, ni mu gihe hari n'abaturage batuye muri Butembo bavuga yuko M23 nta itwaye, ngo kuko abaturage batuye ari imbongo, aho M23 yigaruriye ngo bararyamye barasinziriye, abatuye Kamandi n'abandi, ngo ibyo byose biri gukorwa biraterwa na propaganda z'abanyepolitike cyane cyane bakorera mu kwaha kwa Kisekedi. Ni amakuru nahawe n'imboni yanjye ndetse kandi n'inshuti magara ziherereye mu misozi yariye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kandi zikomeje kugenda zimbwira uburyo situwasiyo ihagaze. Iyo baruwa nayandikiye n'inshuti magara ndetse kandi akaba imboni yacu iherereye muri teritwari ya Masisi, ndetse kandi ugerageza no gukenera hafi ibyo muri teritwari ya Walikale. Niwe wanyandikiye ambwira yuko muri Walikale n'ubundi igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kohereza imisada y'ibikoresho biri gukurwa mu byerekezo byegere Peti na Burayi, bikavuga yuko ibikoresho bikomeje kugenda byoherezwa ari ibikoresho byiganjemo imbunda zo mu bwoko bw'ama BM21, BM12, imbunda zo mu bwoko bwa mashini gani za Katewoshi ndetse kandi n'izindi zitandukanye. Bikavugwa yuko izi zose rero n'iziri mu bwoko bwa Sabasaba zikomeje kugenda zoherezwa muri biriya bice, bikavuga yuko hari gutegurwa urugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23 muri Mweso. Ariko amakuru nanone adasanzwe ndetse kandi yizewe 100%, navuga yuko ari amakuru nabanje gutoza neza 100%. Biravuga yuko nubwo biri gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ko myiteguro idasanzwe no ku ruhande n'igisirikare cy'umutwe wa M23 nabo bakomeje kongera imisada y'ibikoresho mu byerekezo byegereye ahitwa za Mweso no mu bindi byerekezo byegereye Mweso, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho bikomeje kugenda bitangazwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni mu gihe kandi muri Butembo naho havugwa imyiteguro idasanzwe ahitwa Kabiyabo, aho bivuga yuko imisada y'ibikoresho ikomeje kugenda izanwa uko umunsi ugenda uzaza undi. Ibi bigaragaza yuko muri Rubero no mu bindi bice bitandukanye by'ahantu muri bino bice n'ubundi imirwano ishobora kuba yaca ibintu ndetse kandi ikanahindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo watekereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru dufite nuko mu marembo y'umujyi wa Bukavu ahitwa Kabare naho deployment ku ruhande rw'igisirikare cya M23 zaciye ibintu nyuma y'uko udusozi twinshi dutandukanye nk'ahitwa mu Bufuko muri Karehe, bivuga yuko igisirikare cya FARDC by'umwihariko Wazalendo zikomeje kugenda ziyongera ziturutse mu byerekezo byegereza Katana. Bikavuga yuko ariyo mpamvu M23 mu misozi yegere mu Mosho bari gukurayo abasirikare benshi bakabajyana ahitwa za Kabare no mu bindi